tunataka tumwalinganie mheshimiwa ipo asingeta matanga na mangu kipora moja sinali bakumyoka mukatikisa tofotoka katika ikebeli kutoka ndani mheshimiwa kwane tutamagona kwa ndani misa. Asante sana. Basi mheshimiwa kabla gocha leo ni speaker ngego kila kama tukita ikebeli kutoka ndani aongee na sisi tumanya kwa ba bibaga sasa atoka ndani ya morogo wa mbreta. Basi bano mukatikisa tofotoka hapo no tofotoka asili tofotoka tuwasili agara mheshimiwa tukwanere sisi dakika ibere kutoka iga alafu okay. Thank you. Pia mwana fata soko tuanjera. Pia mwana baba. Kwa neno mkatikista kwa iwana. Basi vamos kupanga mlimono. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kabla ya kuanza ibada ya misa takatifu, ningependa wale ambao mumesimama tuketi tafadhali. Wale ambao mumesimama tafadhali tuketi. Hata hao ambao muko mbele yangu tafadhali support kidogo. Halo. Halo. Kubaboria totegerere. Halo mataria. Halo. Oda. Tafadhali, heshima ni kitu cha muhimu. Ningependa kuwasihi sana tutulie kidogo, kwa sababu kuna mgeni ambaye ako kati yetu na anaenda kuhudhuria sherehe kama
yenye tuko nayo hapa na ni mbali kidogo Nyamagwa. Kwa hivyo ningependa kumusihi Mheshimiwa Simba Arati ambaye ni mgeni wetu hapa atoe hotuba kidogo kabla yake kuondoka. Asante Father, asante sana. Abantu baminto nonyetora mabeti gatokuwa na nimbi ya mole. Ndiya mole ke ngumuke elia. Ndiya mono. Inche nkoro kusimba Arati. Omujumbe Odagoreti no ali Nairobi. Abantu baminto babugirango. Ntiwana inalia. Onye mwenye wete mugane pinye ikwane. Ndiya mono. Abaisimba li babere gali monkuoga. Tira. Ntagete mbakire ndiya mono na ndengakire. Father, thank you for giving me a minute. Ntagete ngireri bageri ngakire family yomugaka Marungu pole. Ne family y'abana mziki Mwenzi pole sana aso kumusiria oyo minto Marungu. Mwaka Marungu ena chite kumumanya ekero abantu bane baengonjokanana bakwagakira abantu abataka kinyomba kibesa nkego nabwata nkayibuna no murwairare nkabwata ngatuma abantu bane abambura babo Julius Gaiga bakagenda bakoyo mwaka Marungu bakamuira posongalia karwari wakababia lakini mwate kansa mnere kansa nembe tuwati yogo kikuwa rwari wakore kwa rwari mwaka unyari gutunyora orali familia n'abantu babugirange tokuba pole sana egento gya kabere abantu baminto inguma yabali modi weta alia ndiya mono egento gya kabere ntete kubasaba abantu baminto leroiga corona nerororo corona ngoitera abantu abange Kenya yaitona ensengima mpaka noine president ya Amerika njarwara corona gaki ntete mbasabe geko nyarikana ase imate kimaski na Kongo toka kubwate chirinjaga merongevere gora mask no ina matanga mnaya kera tora abange twa bane distancing inje Simba no watole no mujumbo ino Severnanas Osoro bunge Mheshimiwa Osoro erneta amentangani yabo sawa na no mumrabwe chingu na muyigule sana ntagetemba sabe umwana oloyo mintu ndekinde form tubono ere form 1 yali ntogendete kugamba na ende mumotuge kebuya nabaoja kubumura yombya kinga kichigoje lakini ntagetemba sabe mumotebi ngaki aire ngoraigo bintombiro bisari getebikeigo aire ngoraigo nalitwanyare ukakana ntoiwana ile kiagera ka kinje nechinyina inkoni mombranare gaigo koroko manoti oyo no watu amenyete komo chinyina inkoni ali Nairobi gepanda lero nkabo mu kansela lero no muchumbe ndikitamu nimbe yasra boy Kaki asar negende garune. Hono, umushahara ngwaka nutole kariwe milioni yemo. Nimbe ma asra. Kaki. Egente ge asra muante ge soebongo bwaino ine. Monto ta ko be asra kabwate chindege inye helicopter. Mama yedo mungwana ukuruchi pikipiki yani chi wilibaro gaiga mpaka Nairobi
etuzaye tusabenga kia abantu baitu babugirango Mheshimiwa Fred Matiang'i Waziri wa Interior nantu magaiga na inwe bagirango ninwe abaibuli bae omugako gugusa omwana wona atwara entongo no talio yogo no mwera entegetemba tebiga bana wamini President Uhuru Kenyatta igoro na Muisonde aya tebe mutegete abute Matiang'i gase sengenjo Ruto kago chage ga kumurama mwa mwakira chinko ebinteka merebe mwanje bigenderere gaiga omuntu gocha ate kurama muntu onde bwensi andonsi mumukani tuiwana ine egendo gya kabere nekyo mwelyo familia Marungu Mheshimiwa Fred Matiang'i nantumira chibesa shilingi 1,100 echirenkwa efani mongena na mtebiri yange namba na inje monyi wete na inje kidairete Marungu nyalitali nenu n'abantu bamintogaida tigamba boli mugani ndigale Nairobi gose inje kaga balenga bawote banitenka ndore ya mono ebintu nebinge abantu na Moisalan stema igalima abantu mbaraba takabobe abantu bakurara istembre ko batwera bonga nchere kakese ebinyoro byaino nakore round entangani yechinyomba Montero menyete obunyansi yasaye kawanja nangolingire bose bondi bokego at least kero monta twale libati Benche ntagete kwenda nande familia shilingi 1,100 naro abana mziki gaiga abana mziki wote na wamole bonga nchire mbaye shilingi 50,000 Abashabi aya na iwe na mashabi kinaro amasebe kinabali kiri bikomi bonga nchire nkolengo tebaiga abantu baminzo babugirango aliyo mochomo neno Nairobi igoro kose Moisonde ntwaronchi BBI egoje kotwa 35% yekibesa chonsi chense yaito mbegetemba sabe abajumbe abarai bache babatebi ina BBI yekoba toiwana ine gati monganjire ngwane ngentekemo abagakambara baitaba kusie bawo de bangaki ekero kwa bereria bagakoko bagwate chinderu talibo ekero liro to kwa bereria bangina kidokora bonte aya bana bagina mumanye ekero to kwa bereria ekoko gwate kwa ngoraiga twabasabanga tokonye talibo ngosa banga tugwatirane aigabogirango nyasaye kawanja yengusiyengemera abantu babogirango nomule nche na irule imbwate miaka 61 nche mnandinga emiaka yane mbwate no 61 etigalete inkwe aso mwaka one bwemia enko basabanga ki esabali eye nere entando go chimoto igo ntagete ntigerera unko basaba etiaera chinga chicherere nko basabanga
Father onganjire naye ama mtokurwira agaiga naye chibu chiana ikomi moko nganjire ndegeregagwe ndiamono nyasaba suseni amatangande nkomyoka bo basyalia gake omukutano ogendera bamuramo osoka mwensi twategekero Iwa abandi nari abandi muri baba ninche Faransa iga kukuane na ile haya biamono biamono haya biamono haya. Asante sana, tusimame sote kwa kuanza ibada ya misa takatifu.